Kakav je osjećaj nastupati u Mariboru? Je li to kao da nastupate u drugom domu? Pa otprilike da, 2 godine nije me bilo, samo sam bio gost na Lentu privatni, a sad ove godine pogotovo je kao u stara dobra vremena po kiši opet, iz one pesme kao curi od jutros od 4-5, rešilo nebo da potopi svet. Žao me zbog publike, mi smo pokriveni ovdje na odru, ali mi je žao što neće biti lep dan i kao oni neki prvi Lentovi što su bili, ali mala tremica onako, jer nisam dugo nastupao sa bendom i imam tu, počet ću da zaboravljam tekstove, sad sam već star pa ću početi da zaboravljam tekstove, ali mislim da publika zna tekstove bolje od mene, tako da neće biti problema. Verovali ili ne, za sve moguće novine dao sam intervju. Svi su me snimali i očekivali da kažem kad i gde, sam tako genijalno smislio. A koju pesmu najviše vole? Pa kako gde? Ima raznih gradova koji imaju uvek nekog svog favorita i to mi je drago da me ne znaju samo po jednoj pesmi, nego ima uvek nekih. U Mariboru ne znam šta bi moglo da bude hit, jer obično ima publike koje zna samo one stare pesme, pa danas ću ih baš probati i probat ću i sa ovim Dunjo moja, recimo Vasala Dački, imao sam Strašnog petla, Ringišpil, Protinak čip, ako ništa od toga ne pogodimo, onda je gotovo, onda ne vredi. A Bože zvani pup? Mislim da ne, u ovoj kombinaciji benda nemamo gitaru, tako da tu je uglavnom pesma gitaristička koja je country koja nosi. Ako baš bude neka super molba iz publike i želja, onda ćemo probati nešto s klavir, neku verziju, ali to će biti stvarno nešto ekskluzivno. Prva je ljubav, došla tiho, nezvana sama. Za sva vremena skrila se tu negde.